Bounce in her beat on the beat. Mga ketengi me dari pelaling dok nong beri ngasyong asa haka hasmit haka dong lem tau. Kebanang kong ngas kani kacing ya lenti cunga ngas dang haka po bang adang don kat arsnam mencoba po badang red. Laya lam yang ada iwe na i hinmen cunga hinmen arkemi cunga haka we kecaka baya kielek kai tenado tu kapohi ka ngas dang ban sotenat ban lek kai te laya lam yang haka sien banang kong tengok tu ngacu try ma nang tu pada ngalas sedang sutan nak balik kai tengah let silet makasih makapor terhaduk kini kipor ngadang lek kai bet house nam kebanengkong ka cinglek tournament bangalet kade state level kade hante hapo hapolo ngalek kai saya state level house nam arca khatlai terhadap na tu kisah select yang asya national level tengah let ban represent hapo Karnataka dah tu ngayok ban kur ya ka takma rupa tadap na tu haus nam arca khat sauru kumtah ki penlong state level tadap na tu pada kisah select sa national level na national level hak tu ka po ngale le ka hapo Haryana hatu ngayok takma rupa hi te na tu pada nama ba hablit lang bat ka school fokus lang ya ka school fokus lang ya ka tu cila ka te Shimla yo por tan ban fokus ya ka sport te shipor ngala la sange shal di ban kai wala kata nga sange bat practice ban tournament hayo pada nga kum tu nga le kai be hinga pacu stop rata completely te na to pada kai ga pen ki ban le kai biang pat ka ha ka por covid nama shushong be yeng le tengah sedang ban le kai biang to kan dat na tu sedang ban let tournament biang after dang la ada college namar bangi ngacop ya ka national level hapo Raipur te la syachit ban let represent ya ke India hapo ka bagi pelong hapo Abu Dhabi ke experience te kalong ba katkum kacing nama yang aru ngadang day ka first time yang te ngang Pabangalis tengah dan ngamdan ka cing tumu bang nongam no ka ngatip kalau ada ka kat ka world championship kam dai ka basuk tamba wala ka taro ngalet bet ngapen bet te haka cingnya syam chunga te kalong ba kita se kibrio shatai sha tan shatai te western side kila khamlong more advanced kan banyangi shani halo ka cinglek kai cing practice ka cing Manyi sini ban compare ba kita empat long te dangshan ngadang shuan lek kai ha Delhi kadai kang India Open International Kickboxing Championship 2026 te hang tu pada ngalai lek ting te ngalai yo ban Korea ka takmaksian ban super khat shi simple khat da dam dai shi bakwa shi ban le kaem kam dai shu ka basok ban maintain ba ka po ba let try nama hang ne ka ching try bingi try hane na do ndru bache ka shift chonga ka dai na do ndru bache hadu ar bache mensi ta dadap na to pada nga shong rastang shi phang dam to ngala le kai sayal de la practice sayal de ta dadai kibri ke bom dan shi ka ta ka ching kwa ka ching thmu ban poi sha ka ta ka thong kala long ka ba ban manage ya ka por nama ba bro shi si pila dan ha to la adap ka chef ka match pila thad te ngapa bang adan ka ta ka ching thmu ngadang ngakwa hi ban le ka ta kadang manage ha ta kor kom ba ngan shim be da ka straight chef la adap na to tangan sa ras chipangan dan ngasa le kai sayang di pat por bangala dep graduate hostam archa apa te ha to ko por ngamut ban continue sa ka master ngaladap ya ka graduate jong ka computer science na advanced nama ba ya ka MSc computer science hani hashlong kamdan te to ko por dang dan arching mod ban let MSc shaba te ong dam dan te maybe ngan let no da ka MCE lane da ka
kumtama le pulih dak ai. Te hakawai kasi ngalit syongkai hate hapo pro cycling ngadan iway parlok badan hate pro cycling. Te isu aware kanya ngai ong pila ayu menta tengah ong menta te bompat lit continue kan ichi pulih tengah ong ngadang syong ma kumne. Te nang to le ngalamot ban let saya ka lo. Tengah ada apply kata lo lamot ban join lamot ban siu pisana ban join. Te ha to kasi hi te ong itu parlok na. Ta mga syukran ya iway na ko ona badan hane ha kostum pada isa kunal nga itu bhaba itu tengah shu ya wer yo dan kam trainer trong kickboxing tengah pada ngala yo era certificate trong kickboxing as a coach tengah ong to shukali tadi ba I dan kam tengah chulet try ma chulet chisi arsi long kom no nga chutas te masen text kom ta te ila reply te ong osawanya lam te ialam itu perlok chonga iwan ialam pen kenduk kanya I try chong kena kos jam te ngila ya keren kum tu te ila pet certification chonga nglawan la kai kum ni kum tai stai te ila I biang te I code kanya ong wan sawan join hi te sapet long kum no ka environment tengah wala awan join te la marsan sedang tu shitayo te ka hi ba cuk melian hab yang baru sisi cuk melian hapet iki client kuntum ta hadian pada ngong kabyang hi kaneka kam namal ba ka experience yala diru ngayo pas dalak kot ka tu ka shift banga shimru tengah sayo balik ka sel di daladap nang tu paru ngai kendu bet kini se kiwi trainers paru kilong kiba kiarap bahaya nga ki hikaya saya ka weightlifting hikaya yaka nutrition yaka bam ngata 3 years back ngam tip era kumno ban lift weights kumno ban menta pada nadu ba ngala adan hate menta la chan adan la lais nam hate tang la tip amdai ba la tip lut tang ba nganjai learn shu kan tang ba somehow kumni kumtai ka weights ngala tip ngala yo ban hikai lang yiki way patru kumni kumtai hakawai kalyang akan dikecing try ka kamlong flexible kendia nama ba da perkhat akawai ka kam ngam tharai re boss lane utrai un polite free phi ba phin le ka kumne kumtai nama kan effect ya ka kam chong phi te akan dikawai ka liang pada ngaso kuman nama ba ngayo ya try boss ba sotu kan hakalan mga lek kai kumne usuthu ya ka chingkwa chonga ka nama kan improve ya hi but ya ka organization chonga hi chingya ti chonga hadu kat kini kiski nangkong te ai kubla yo bla hi nangkong nang sharp ba ayang ka met ka bakhoj bakhya dam to once I may bahia masam chonga ki ba support be nga hakakam bangale ne bangale chino ki support be nga hakanu kanu kalyang dam to chingkublai nga ai chingkublai ya try chong ka course gym ulong obre ba ha dam to nga ai kublai ka team chonga barok kawai ka organization chonga te ha course gym te kum tahi ba ikibrio ki bangi kendu shnang sharum ki bayarap yang hakalyang kinu kilyang ru walau ilom tangi baret lane bahe barok hat kum tahi hakawai kalyang nadu ba ngala introduce nga kanika ching la kai chonga kanong ngasngo comment ngasngo ba nadu bang la sedang malek kai ngane kalong ka opportunity ka ba best ba kan khamtam yangi ki khna sama nama ba da pila dan ha ka ching la kai phim dot posh ban pakhat ke pin ka week ka ching mo chi pakhat chong phi kan long bet ngalet practice chibo da pidang let ko marsan wainas ko ngalet tuition ngalet practice te chibo ki balet college marsan wai college ngalet practice Kemudian kan tayo nama ba anytime kan dan by upcoming competition kan pindan by katu katong ba ka competition ka sibuk ko nga dan competition by the end of this March so mentak ngalong discipline how when it comes to food when it comes to sleeping when it comes to kapor thia kapor bam te kapor balai chini tayo ngalong discipline ha nama balai ngadon kata katong bangan let banya shimata ka tournament ba prepare te kumchoy ki khna sama kani kapor mentaru dade baki introduce hakanu kacat sports kebadan kabala dan
Te kalong kababahae kan yak te kacing kentu kalong yak kikime kikpa bakin hikai yak kikun nadu bakidang red ban pen bu hai ki sports prepare khnang ba shibu ki badan yak tu katalen kenang ban penjar shu tu katalen ken lat na ki chinglet cash ni stai baki weki khana ki ba shu shang pathal kum tu klam dan ching thu e